okay, two people will be removed, rejoin balik lah. I also don't know why. I think maybe the MOE punya setting. Okay, right. So exponent ini, okay, you will have two type of question, two type of question. Satu adalah yang ada E begini. Okay, this is exponent. Lepas tu you will be having also question on something like this. Okay, 2 power x minus 1, y equal to 1 over 3 x minus 1. Ini semua adalah exponent. So what we want is, we want a way to sketch this graph lah. Okay, kita mau tahu macam mana mau sketch graph ini. Okay, so in order to know how to sketch this graph, right, of course we need the technique mah, we need the technique. Saya akan recap balik itu exponent. Okay, exponent is actually very easy. Yang ada E punya, this one is very easy. Okay, maybe you just need tips untuk yang ini. Okay, so first of all, okay, I just want to introduce to you. Contoh lah, kalau you ada y equal to E to x. Okay, y equal to E to x. So kalau kamu tengok yang ni kan, okay, you tengok x dia is positif mah. So kalau x dia positif, okay, you know the type of the graph. The type of the graph should be going up. So kamu kena fikir macam tu. Tunggu ini siapa lagi satu orang. Okay, I hope I no need to admit people lepas ni. Okay, sudah 101 orang. Okay, if your x is negative, okay, contoh I give you lah y equal to E 1 minus x. Tengok ini x negatif mah. X negatif, negatif you know lah, benda tidak bagus kan, so it's going down. From my observation in the class, okay, ini adalah observation yang saya buat lah. Saya tengok some of you sudah lupa. Saya pun tidak tahu kenapa benda ini boleh terjadi. Okay, you must take note, this is an asymptote. Okay, ini x-axis ini merupakan asymptote. Okay or not? Asymptote is a line. Asymptote is a line. Okay, so y-axis ini juga dikenali sebagai y equal to 0. Please take note. So when you're drawing your graph for exponent, make sure you are the asymptote. Ini pun sama, y equal to 0. Of course, I can go and work out mah dia punya y-intercept. Okay, y-intercept is when x is 0. So 0 darab dengan 2 dapat 0. E to the power 0 is 1. So this is 1. Very nice number. Tapi dekat sini, you must be very careful for this example, the second one. Kalau you letak x 0, you're going to get e power 1, so that is going to be 2.71. And please take note, whenever you draw a graph, you mesti mau letak x, y. Okay, so as I told you, I'll be focusing on your exponent yang ada e dulu. Okay, kita tengok soalan yang melibatkan e dulu. Okay, I see the Google Meet, I see Mr. Pang looking at me. Okay, looking at me in the sense dia punya nama yang ada atas sekali. Okay, hi Mr. Pang, good evening. Mr. Pang, are you there? Can unmute. Yes. Okay, Mr. Pang is there. Okay, so kita tengok dulu example. Okay, kita ambil katakan y sama dengan e negatif x tolak 2. Okay, ini adalah example 17 from your lecture note lah. Okay, daripada page 139. Okay, so I'm taking example from the lecture note lah. Okay, so untuk exponent ini, when you're drawing, what I'll be using is, I'll be using the reflection, I'll be using the shifting. So saya tidak akan lukis graf ini terus tau. Please follow what I tell you. Okay, because this is from the observation yang saya nampak lah. Bila kamu buat soalan pasir hari tu. Okay, some of my tutorial classes. Okay, when I give you the question, okay, saya tengok kamu sketch kan, I'm like, okay, this is some problem. Kena recap balik. Okay, so this one, you must be drawing your y equal to e to the negative x lah. This is your function, you kena draw dulu. Okay, so yang ini kita tahu, first kita kena decide lah. Dia adalah type 1 or type 2. Okay, is it going up or going down? Anyone? Masa saya pula cakap satu orang. Okay. Mitalina. Mitalina, going up or going down? Sorry, sir. Can you repeat again? The graph going up or going down? E to the negative x. Going down. Kenapa? Sebab negative x. Very good. Okay. Very clear line kamu. Bagus.
Okay, so your graph should be like that. Please take note, this guy should mendekati x-axis. I see some of you drawing going up. Okay, so tolong pay attention to benda macam ni. Of course, my y-intercept is 1 mah. My y-intercept is 1 and this is y equal to 0. Okay. We are not done yet. Okay, because kita kena lukis graf akhir kita. So graf akhir kita tahu when we go and consider negative 2, we know what is the effect on the graph. We know what is the effect on the graph. Okay, graf itu ditarik ke bawah by 2 unit. Okay, bila ditarik ke bawah by 2 unit, ini satu akan menjadi berapa? Intan apa? Nur Intan Syamimi Betul ke? Nur Intan Syazwani. Nur Intan Syazwani. Satu jadi? Okay. Janganlah, I keep y'all everyone waiting. Okay, tolong take note daripada 1 sekarang you akan potong dekat negatif 1. Please take note when your graph bergerak, your y equal to 0, which is the asymptote also must bergerak bersama-sama. Okay, so y equal to 0, turun 2 unit, so dia akan jadi negative 2. So your negative 2 is here. So you lukis your garis putus-putus. So your graph should be doing something like that. Tolong take note lah, one of the observation yang saya nampak adalah you guys are not following the curve. That means the asymptote kamu tidak mengikuti curve tersebut. Okay, are you clear until there? Ada soalan ke untuk example ini? Basically, I'm recapping what some of you know. Tapi saya tengok some of you very berkarat sudah. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya, boleh unmute and tanya, no problem. Okay, so kita example yang seterusnya, we go to the next example. Siapa ni mau masuk tapi hilang sudah. Okay, the next one, I want to go through with you example D. So example D, dia ada bagi kita kx equal to negative e to x plus 1. Okay, so macam ni pun sama. I won't straight away go and draw the entire graph. I will draw y sama dengan e 2x dulu. So this one I know the x is positive. So the graph is going up like that. At this starting itself, tolong cari dia y-intercept lah. Y-intercept kita tahu x 0 So dia adalah 1, y equal to 0. Ada semua ini awal-awal. Then kita tahu we slowly moving to getting the graph yang kita mahu. So that will mean y equal to negative e to x. So kita tahu negative means what? We need to reflect about your x-axis. Please take note, 1 sekarang akan jadi negative 1 and your curve will be doing something like that. And your asymptote is y equal to 0. Okay, I hope you are clear up until there. Okay, next, bila kamu buat tambah 1. Tambah 1, you should understand the curve will be going up by 1 unit. So when the curve is going, remember itu asymptote macam dia punya partner tau. Okay, ini asymptote dengan curve itu is like a pasangan kekasih. If the curve move, the asymptote also must move. Okay, I hope all of you are clear about this. I know some of you like to do shortcut. Tapi when you do shortcut, that is where you make careless mistake. So di sini y sama dengan 0. We know everything should move by 1 unit. Y equal to 0 become y equal to 1 lah. And then jangan lupa, negatif 1 sekarang akan jadi potong dekat 0. Like that. Okay, hope you are clear. Ada soalan boleh tanya. Jangan malu-malu. Nobody can judge you today. Do you have question? Actually, I want to make it two-way. Tetapi saya tengok some of you kan, you unmute pun lama, then your other friend all waiting. Okay, so I feel like bila dia a lot of people lah, dia jadi macam tidak convenient lah. Okay, for Q&A. Tapi you boleh tanya soalan. You all clear? Bagi thumbs up kalau you all clear.
Clear sir, clear. Clear, sir. Terima kasih. Clear. Thank you. Okay, terima kasih. Saya tak mau, okay, saya satu benda lah. Saya tak mau macam go very fast. I don't want. I actually just now marking your paper also. Actually, I worried already. Okay. So, cannot find my thumb. What thumb? I cannot find my thumb. What you mean by, oh, you're trying to make a joke, is it? Okay lah, Hong. Okay, dia kata macam tu. Okay, kita slowly lah. Kita penting adalah chapter ini, sketching mesti mau bagus. Kalau sketching bagus, everything will come naturally one. Sketching you ke laut, then you going to suffer. Ini saja saya message. Kalau you tengok this chapter, saya ajar, memang saya ajar sketching dulu kan. Okay, okay, jumpa ready. Very good. Okay. Alright, sekarang I think it's a moment for us to go and see this kind of question. Okay, soalan macam ni. Okay, ada Hafiz, jangan sedih ya. You sedih, saya pun sedih. Okay. Alright, so yang ini tengok you bila ada graph kan, contoh begini, 1/3. Okay, so what I want you to do is always make sure this is your base, right? Your base itu sentiasa A lebih besar dari 1. Because kalau A lebih besar dari 1 kan, okay, what you can do is you can copy itu E punya graph. Okay, I don't want to be plotting values for you lah. Tapi ini saya punya nasihat. Make sure you punya base tu sentiasa adalah lebih besar daripada 1. Because bila dia lebih besar dari 1, dia akan copy E punya graph. Tak percaya? You boleh plot you boleh plot some value and tengok macam contoh 3 power x ini. Kalau you letak 0 kan, kalau you letak 0, 3 power 0 is 1 mah. Kalau you letak negative 1, you letak negative 1, tengok 3 power negative 1, tekan calculator you, semua ambil calculator. Kadang-kadang mau cakap dekat you ikut macam ni, you macam betul ke? Adakah you cuba scam saya? Maybe you wondering like that mah. You ambil calculator, you ambil negative 1. Okay, you ambil negative 1. You will see what I'm saying. Okay, you will get 0.3333. 1/3 kan? 0.3333. So 0.33 is here mah. Okay no? So you boleh nampak behavior dia is something like that. Then you letak contoh 2. 2 is 9 mah. 2 is 9 mah. Tengok graph dia. Macam tu. Ini bentuk E kan? Betul tak? You orang faham apa saya cakap? Betul, faham. Okay, terima kasih Mr. Pang sebab menyokong saya. Okay. Cat, wow. Okay. Alright. So, this is my nasihat. Okay, then you might be wondering, tapi sir, this guy is not lebih besar dari 1 mah. Macam mana kita nak deal dengan senario ini? Muru also drama. Okay, so 1/3, kita boleh menggunakan hukum indeks mah. Guna hukum indeks. Kita tahu dia jadi 3 kuasa negatif 1 x power. Okay, then you multiply 3 power negatif x tambah 1. Okay, so now you can see your A ini adalah lebih besar daripada 1. So when you sudah lebih besar daripada 1, you go and copy E punya graph. Okay, I hope you all are clear with that. Okay, lagi satu saya bagi tahu dekat you. Sekarang itu pemeriksa sangat suka bagi soalan yang ada number macam ni. Okay, kalau you buat pasir, you akan nampak memang dia sangat suka bagi yang ada number macam ni. Maksudnya dia jarang bagi you yang ada E. Dia jarang bagi you yang ada E lah, because they also know lah. Okay, ini matrikulasi sudah drill and practice the student. Buat cara ni, buat cara macam tu. Tengok TikTok banyak ada cara. So they also want to test the student. Okay, bagi macam ni how the student can survive or not. Okay. Sehingga situ okay ke? Boleh faham ke apa saya cakap? Faham. Okay, terima kasih. Okay, sekarang kita pergi buat soalan. Okay, so here the only question yang kita ada adalah question A di page 139. Maybe I give you one question lah. Okay, kita ada fx equal to 3 power x. So 3 power x di sini, you tahu A dia adalah
lebih besar dari 1. Lebih besar dari 1. So we are good. We can know which curve we are following. Okay, X dia positive. So straight away like that. Don't forget to write your asymptote lah, because that day I see many of you not writing asymptote. When you tidak tulis asymptote, you're going to have problem when you're sketching your F inverse. Okay, so please be careful of that. So dekat sini tadi kita sudah kira, this is 3 power 0 which is 1 lah. Okay, jangan lupa label your XY. Okay, bagi you a bit complicated sikit. Okay, ini extra lah, tak ada dekat kamu punya lecture note. Bagi you extra sikit. Katakan fx equal to negative. Bagi you complicated sikit kan. 1/3. Then maybe say x minus 1 minus 5. Bagi you something like this. Okay, saya bagi you 2 minit cuba lakarkan graf ini. Cuba. Saya minum kopi dulu. So panas my coffee just now. Very sedap. Nescafe Gold. Saya recommend. Okay. Oi. Apa ni Fakrudin? Thumbs down. Mahal tau. Satu botol RM40. You ingat apa? Terima kasih. Minum tak ajak. You dapat A PSPM. Saya belanja you kopi ya. Okay. Mari. Ayuh Fakrudin. Semua thumbs down. You minum kopi apa? Kopi Pak Belalang. Very sedap. Okay. Mix dengan itu farm fresh. Very cow. Okay. Very nice. Okay. Tunggu you lukis dulu. Okay. 2 minute lah. 2 minute. I wait for you. Okay. I hope you gain something lah. Okay. Malam ini. You join. Okay. You gain something. Ada orang type message ke? Nurul Najwa. Nurul Najwa angkat tangan. Kenapa Nurul Najwa? Ada soalan ke? Nurul Najwa, you angkat tangan. Kenapa? Nothing. Okay. Okay, you must understand the graph yang kita mau lukis dulu adalah y equal to 1/3 x minus 1. This is the graph kita nak lukis dulu lah. Tapi saya sudah bagi tahu you satu tips. Satu tips itu di mana this guy mesti mau lebih besar dari 1. Okay. So we know what to do. So make sure you convert it law of indices. Okay, how many of you sudah lukis? Angkat tangan. Quite a number. Bagus. Ya, Fakrudin, you thumbs down, dan lukis ke you. Okay, very good. Many of you macam sudah lukis. Okay, right. Okay, thank you guys. Thank you. Okay, let's go and see, okay, how to actually draw this graph. Okay, padam yang atas ni. Okay. All right. So as I told you, this is the graph that I want to draw first. So of course, okay, kita tahu x kita negatif mah, x negatif. Okay, then dia following a set graph like that mah.
So this is y equal to 0. Then lepas itu kita mau cari tu x-intercept, y-intercept siap-siap lah. So y-intercept is x is 0. So that is going to give us 3. Remember, this is the graph untuk ini. Okay? I hope you all got that. Then of course, okay, we want to go and consider the negative sign kat depan mah. Okay, negative sign. So negative sign kita tahu apa kita nak buat. Kita nak pergi reflect dia. So now I want to go and talk about the negative. So my 3 become negative 3. So since dia reflect kan, dia akan jadi begini. Remember, your asymptote tidak berubah. Masih lagi y sama dengan kosong. Okay, hope you're clear up until there. And then minus 5, kita tahu apa yang akan berlaku. Okay, so minus 5, your y equal to 0. Sekarang akan menjadi y equal to negative 5. And then your negative 3 will become negative 8. Hope you are clear up until there. So this is how our graph should look like. How many of you got this graph? Angkat tangan. Okay, good, bagus. Very good. I see Auni's nama dekat sana. Auni, bagus lah. You punya test, saya tanda dapat 16/20. Bagus, Auni. Very good. Thank you, sir. Okay, bagus. Keep it up. I see some of you, your second test, you improve. Bagus. Okay. Alright. So, at the same time, we can talk about domain and range lah. Okay. Ini lagi satu isu yang saya perasan dalam kelas. Okay. Regarding domain and range. Ada some of you, you don't hold on to the definition. Saya dah banyak kali cakap, domain adalah nilai X di mana graf wujud mah. So, kalau you tengok your final graph, your graph wujud, this is the value of X that where your graph wujud tak. So, you know very clearly your domain is going to be negative infinity to infinity. Okay, because you can see the arrow there mah. You boleh tengok arrow dia mah. Okay or not? Lepas itu range. Ini range just perlu ubah sedikit saja mah. Kita tahu dia adalah values of y. Values of y where the graph exists. So when we talk about values of y, you letaklah you punya arrow like that. It is very clear to us. Okay, nilai paling tinggi adalah negative 5. Nilai rendah dia adalah negative infinity. So this guy is going to be our range. Okay, hope you are clear with that. Okay, kalau ada soalan boleh tanya soalan. If no, then I'm going to move to Lon and also Log punya soalan. Okay, ada soalan? Tolong jangan malu-malu tanya. Okay, and tolong jangan sekali-kali on your Google Meet, then you watching movie. Okay, you in the toilet. Then berjalan-jalan dengan kawan you. Then on the phone with your girlfriend. Please lah, don't do all this. Okay, dulu saya pernah buat, saya join saya punya Google Meet. Then I was driving here, driving there. My lecturer asked me to on the camera. I say, sorry dekat Sabah. Line tak bagus. All the tricks I already use. So tolong jangan buat benda-benda macam ni. Okay. Alright. Sekarang kita pergi kepada Lon punya graph. Okay, so here some class I already told. Fakrudin, you dari tadi thumbs down. Apa masalah you? Fakrudin, can you unmute and talk? Nothing, sir. Fakrudin ini saya rasa sampai kiamat pun saya takkan lupakan you. Jangan macam tu, sir. Bagus mah, saya remember you. Itu Zachary Okay. mana? Itu Zachary ada ke? Zachary? Dah tahu DIY. Oh, dia busy mah, part time mah. Malam-malam dia part time mah. Dia bahaya punya orang. Itu lelaki semua tutup pintu rapat-rapat. Okay, dangerous man. Okay, right. So ini Lon graph. Okay, ini saya mau cerita dekat you. Ini Lon punya graph. I know you all sudah study. Tapi what to do? Some of you
Saya tak tahulah, mengecewakan lah, mengecewakan. Itu saya punya description lah, mengecewakan. Okay, so here I want to remind you again about Lon graph. You berpegang kepada Lon sahaja. Why? Dia boleh bagi you graph macam ni atau dia boleh bagi you something like this. Okay, dia boleh bagi you macam ni. So ini log 10 lah. Lepas tu dia boleh bagi macam ni log 1/2 lah. Boleh bagi macam ni. All this kind of thing they can give you. Kalau bagi Lon ini macam you sudah biasa mah. Tapi bila dia bagi benda-benda macam ni, ini yang bikin kita takut. Okay, so tapi like for example, I think F5T18, I already told them, already discussed with them how to tackle this kind of question. Okay, tapi saya akan recap balik. Okay, kita akan tengok how we want to deal with this kind of things. Okay, tolong take note, untuk Lon punya graph, kita menggunakan method DAIS. Apa ni DAIS? Ini DAIS, bukan JAIS. DAIS ini bererti D adalah domain. Kena cari domain dulu. A adalah asymptote. I adalah intercept. And also S adalah shape. A lot of people mereka kata sketch. Bukan sketch, dia kena shape. Analyze the shape. So when we talk about shape, of course lah, kita tengok bentuk burung. Bentuk burung. So bentuk burung itu, kalau you punya domain is X greater than A, then you follow the right one. Kalau X less than A, you follow the left. Okay, please take note bentuk benda ni. Okay, so now we can start with something yang maybe yang saya katalah log 10x. Okay, katakan you ada y sama dengan log 10x. Mau sketching ini. So this is from page 140. Page 140. Okay. Tapi itu adalah example. Oh, bukan example. Itu adalah nota. Tapi I see they doing plotting. They doing plotting. Okay, tak apa. Saya discuss benda tu dengan kamu. Because yang tu ada jawapan kan? Can someone confirm that to me? Page 140, is it kamu ada jawapan? Can someone confirm because I'm having the lecturer punya version. Yeah, Najwa. Ada, sir. Okay, tapi dia buat plotting kan? Dia guna kotak kan? Betul ke? Ha. Okay. Sekarang tengok cara kita buat. Okay. What I want to do here is, kalau dia punya log kan, base 10 ke base benda lain kan, apa kita buat? Kita buat change of base. So change of base dekat sini, tulis dulu log. Kita mau lukis lon. So untuk lon, dia mesti mau base E. Okay, no? So sekarang kita kena tengok apa yang duduk di atas, apa yang duduk di bawah lah. So this one, when I was going through with you about log, saya sudah bagi tahu dekat you. Okay, antara A dengan B, siapa yang duduk di atas. So mula-mula kita tukar dulu base dia, letak C. So kita tengok A dengan B. Okay, yang besar adalah B mah. So B ini ibarat orang besar. Orang besar selalu duduk di atas. Orang kecil duduk di bawah. So sekarang antara X dengan 10, kita nampak X adalah besar kan? So X duduk di atas, 10 duduk di bawah. I hope you are clear about that. Ada soalan setakat itu? Tak ada, sir. Okay, sekarang kita tengok ini log to the base E adalah ln X. Then bawah pun akan jadi ln 10. I'm going to cantikkan this. Remember kat depan tu adalah 1. So this one we can actually tekan calculator and we can get a value. Okay, can someone tekan calculator? Take my calculator. So ln. Okay, you should be getting decimal 0. Sir, Yeah, 0 point. Pandai atas 1 tu. Ya, 1 bahagi dengan ln 10 kan. Yongshen. Is it Yongshen? Angkat tangan ke? Okay, 0 point berapa? 1 bahagi dengan ln 10? 4, 3. Okay, right, 4, 3.
So kita ada begini mah. Okay no? So sekarang I hope you can see here. Soalan suruh kita lukis ini log base 10. Tapi kita akan pergi lukis lon punya graph. Are you clear nak? Maksudnya kita mengurangkan kita punya beban. We reduce our beban lah of remembering many things. You all understand apa saya cakap? Okay. Alright, so sekarang kita pergi lukis yang ini. So, what I do? I follow macam apa yang kita sudah discuss tadi lah. Kita pergi cari dia punya domain dulu mah. Cari domain dia. Domain dia kita tahu dia mesti mau di dalam ini sentiasa positif. So, I know X is bigger than 0 mah. Itu domain dia. Kedua, asymptote. Asymptote tak payah pening kepala. Kita just tukar dia jadi equal. Then ketiga is intercept. Intercept specifically y-intercept. So kalau kita tengok, we know how to find y-intercept, right? Y-intercept is when x is 0. Tapi persoalan dia di sini, do we have y-intercept or not? Ada y-intercept ke? Tiada. Tiada, okay? You can go and put 0 there. Lon 0 is undefined. So you kata do not exist. Okay or not? Boleh faham? Okay. Next is the shape. Tab keempat is shape. So kita ada bentuk burung mah. So bentuk burung di sini is we thinking about is it the kiri one or is it the kanan one. So if you see here, atas ini adalah x greater than mah. So saya akan ambil bentuk kanan. Now I got everything. I go and put it together lah. I go and put it together. So x equal to 0 is here. So dia adalah kepak kanan. So I'll be drawing something like this. Okay nak? Ini yang tolong pastikan dia mendekati you punya y-axis. Okay nak? Boleh? Okay. In case kamu macam, sir, you sure ke boleh buat macam ni? Saya bagi tahu you you ambil you punya Desmos ini sama ini. You pergi tekan calculate dalam Desmos you. You plot tengok mesti graf dia sama punya. Faham ke apa saya cakap? Faham. Terima kasih ya. Okay, very susah tau sebab saya tak dapat tengok muka you I cannot judge adakah you faham ke tidak faham. So that's why I asking you. Okay? Last time my lecturer online class wah like bullet train like that. Pak. Saya tengok, then after sometimes saya pun give up. Tapi saya tengok sajalah. At least I hope 2% dapat pun okay lah daripada 0. Okay. Alright. Di sini saya nak beri satu. Siapa tu? Want to say something? Saya tengah online kelas dengan Ella. Ella kata faham. Oh, terima kasih. Alright, okay, tengok sini ya. Ini saya nak cerita dekat you. Ini penting tau. Ini penting. Saya bagi tahu you. When I say penting maksudnya skema pemakahan ada makamnya tau. Tolong dengar cakap saya. Saya ini bagi tahu you benda yang saya tengok time marking PSPM. So you tolong dengar. You tidak dengar, you memang sudah gali kubur untuk diri you. Okay? Tuhan pun tak boleh tolong you lepas ni. Okay, so you listen properly. Okay, mereka, itu Fakhruddin you tak ada thumbs up semua thumbs down. Fakhruddin? Not feeling good. Lagi thumbs down. Lagi apa? Fakhruddin? Yes. You okay or not? Okay. My line is not good as yours. Oh, Maxis mah. Ayo. Fiber Banyak optic. scammer Fiber Banyak optic. scammer. Saya rasa saya kena minta Nescafe sponsor saya, Maxis sponsor saya. I advertise them mah. Okay. Maxis on top. Hari tu ada tahu saya punya YouTube channel hampir surah boleh tambah ad dan saya tidak live kan. Gone lah dia punya ni
Sudah sampai tu branding tau, mau generate revenue already. Ayuh. Lagi sikit lagi because dia punya watch time kena a few hours, right? Banyak scammer. Siapa scammer? Saya scammer ke? Ayuh. Okay, tengok sini. Ini x-intercept Ini x-intercept. X-intercept when y is 0. So x-intercept mesti mau cari x-intercept when y is 0. So what you do? Log 10x is equal to 0. Okay or not? So you tukar kepada bentuk indeks. 10 tanda 0. 10 tanda 0 macam ni dapat 1. Ini mesti mau nampak. Sekarang mereka memang mau tengok student boleh cari x-intercept juga. So make sure you carilah, you labelkan. Okay or not? Boleh? Okay, good. Okay, maybe another one more. Saya tak mau you pergi tengok example lah, okay? Another one more. Saya nak you cuba sendiri. Y sama dengan negative log 10 negative x. Cuba draw sendiri. Kita sudah come to a agreement that we don't want to be drawing for base 10. Maksudnya log base 10 ni kita tak mau. Kita nak lukis untuk log base E. Okay, cuba lukis dulu. Okay, I'm sure many of you already know how to draw your line graph. So, Anba punya kelas ada belajar line graph. Can someone give me response? Muru? Oh, belum lagi. Belum lagi, sir. Oh, okay. So Zaki punya kelas sudah kan? You orang doing chapter 6, correct? Betul. Oh, chapter 6. Tak keluar exam tau. Semangat you orang study. Okay. So I'm waiting for y'all to draw your own graph. Okay, so Sir Anba punya student maybe might be having a bit of trouble lah. Tapi I think I already gave you the videos also earlier untuk kamu tengok. Some of you might have tengok, some of you might not have. Okay, Muru already done. Wah, bagus Muru. Mr. Anba will be very proud of you. Kata tak belajar, then you know how to sketch. Pelik bin ajaib Okay, so this one negative x di atas, 10 di bawah. Negative ln negative x. Then I got ln 10. Hope you guys are clear with the change of base. So sekarang what I want to do is this guy here, I want to tekan calculator lah. Okay, so you tekan calculator, tengok apa you dapat. So negative 1 divide by ln 10. I think it's the same number, it's just a sign. Negative 0.43. Betul kan? Okay. Orang faham teknik dia. Kita tukar dia kepada ln. Apa-apa base yang mereka bagi kita tukar kepada ln function. Kita nak kurangkan apa yang kita ingat. Okay, Muru faham, Adam faham ke? Cakap macam Muru yang ambil exam. Adam ni macam security guard. Macam tuan sudah faham. Adam kena faham juga. Adam faham ke? Adam, Adam. Okay. Aras adakah di sini? Aras. Aras ada ke? Okay, good. Aras ada. Saya tengah spot check.
Okay, right. So now we go and do this. Okay, so first step is domain. Okay, domain. So domain is negative x is bigger than 0. Ini hati-hati ya. X kurang dari kosong. This one I see. Okay, the test pun ada yang darab dengan negatif, bahagi negatif, tidak tukar sign. Benda-benda basic. Jangan buat mistake. Kedua, okay, M3T 10 mesti ada yang buat mistake-mistake macam ni. Okay, tolong hati-hati sikit. Okay, lepas tu step kedua, kita mau cari asymptote mah. Asymptote is when x, kita jadikan dia equal to 0 mah. Step ketiga, kita mau cari y-intercept. Y-intercept apa komen? Ada ke tak ada? Tak ada. Okay, tak ada. Terima kasih Nur Ain Balkis. Binti Basri kan? Betul. Andrew, why? Andrew also thumbs down. So, not exist lah. Do not exist. Then last kali, this one you must be very careful one, the shape. Shape yang selalu student boleh confuse. Okay, please take note. Untuk shape ini kita mau analyze dia. Untuk bentuk burung itu, remember dia adalah y sama dengan ln fx. Meaning to say, there is no tanda kat depan. So that means I'm only considering this part of the graph. This part of the graph. Mula-mula I just considering this part of the graph. So for the shape, okay, what I have is I know x equal to 0. Okay, dia adalah x less than 0 mah. So it is on the left. So dia mesti mau begini dulu. Tapi sekarang there is a minus di depan mah. So minus di depan itu kita tahu what is the effect on the graph. Okay, you punya graph will be reflected on the x-axis. So yang atas tu akan ke bawah begini. Dan yang bawah ni when you reflect dia akan ke atas begini. So yang merah ini merupakan shape dia. Are you clear not? Yes. Okay, saya risau ada orang yang tak dapat tangkap. Okay, so kalau kita sekarang sudah ada shape, then I go and draw lah. I go and draw. Kita draw. So, I got x equal to 0, x equal to 0. Shape dia is begitu. Like that. Dia patut lagi dekat sikit lah. Ini macam tidak berapa kan. Like that. Adam Hafiz, kenapa ini vibe negatif sahaja? Saya tengok semua orang yang thumbs down ini macam vibe negatif. Unless you tidak faham, then okay lah. Alright. Okay, sekarang you tengok. Macam saya bagi tahu dekat you lah. Ini value mesti mau cari mah. Okay or not? Kena ada itu x-intercept. Okay, who can give me the x-intercept value? Give me the x-intercept. How much? Negative 1. Negative 1. Okay, so you tolong cari. Okay, you can use your original graph, negative log 10, negative x equal to 0. Negatif pindah. Then 10 kosong is 1. Then x is equal to negative 1. Ini mesti ini mesti. You tidak cari itu x-intercept, you're going to lose mark. I'm warning you. Okay, saya tak mau student saya hilang markah. Saya tak mau. Saya mau kalau boleh semua orang mesti mau dapat full mark. Okay, no? Okay, lagi satu. Nanti kan, you cari inverse kan, you mesti mau reflect tau. Ini semua penting. Ini x-intercept semua. Okay, right. So, I think last example of the day. Okay. Example 20 lah. Kita ambil example 20. Very nice question. Example 20. This is page 143. Okay, so what they give you? They give you fx is equal to log 3. 2x tambah 1. Okay, saya nak kamu semua cari your inverse first. Cari your inverse first. Semua orang cari inverse. Then what we want to do, we want to sketch the f and f inverse on the same axis. This is the last thing for tonight. I hope at least you take something away with you lah. Itu yang saya mau. Okay, nanti saya akan upload video ini di YouTube. So kalau you punya line tak berapa jelas, at least you can go to that certain parts and tengok balik what we actually covered.
Okay, I think it's a very short and nice punya ni lah session. Just helping you to refresh back. Yes. You post tonight, right? Dia kena tunggu 1 jam tau for the video to appear balik. Dekat, because dia will ambil processing time mah. Lepas tu dia hantar dekat Google Drive dan baru saya akan upload dia dekat YouTube. Saya akan post message once I already uploaded. Okay? Okay, thank you. Alright. Because my line is not very good. Okay. Okay, saya tunggu untuk you dapatkan inverse function. Saya bagi you 2 minit. So inverse function, all of you sudah study kan? Okay, lecture pun saya ada tunjuk. Macam mana mau cari inverse, you ada 2 method mah. Satu adalah mapping, lagi satu adalah menggunakan property. Okay, you can use whichever you are comfortable with. Tetapi saya sudah bagi tahu dekat you, kalau you guna mapping, tolong buat itu mapping, lepas tu tulis we know that. Ini penting, ini pun satu isu juga dalam marking. Okay, so I want to save you. Dalam apa jua cara saya boleh save you. Okay? F1 T5 ada ke F1 T5? Macam saya tak nampak orang-orang dari F1 T5. Mana wakil? Ada sir. All senyap ni ya. Ada. Itu lelaki semua selalu very bising one. Itu Abu lah, Nazrin lah. Oh. Ada. Itu Syamil. Para hadis sir. Syamil mana? Syamil tak tahu. Ayo dia, saya tengok dia punya test. Dia punya test bagus result dia. Tapi begini selalu. Oh yo, Abu. Duduk dekat mana? Surau ke? Dataran. Oh, dataran. Bagus. Tak kena halau dengan guard lagi ke? Ayo, Tak dengar sir. Oh, tak dengar. Oh yo. Wah, semua duduk study berjemaah. Bagus. Okay, right. F inverse. Okay, so yang buat mapping. Siapa buat mapping? Bagi thumbs up. Yang buat mapping. Okay, so I do mapping lah. So ini X, ini Y. Okay, so we go like that. Make sure you tunjuk lah. Ini F. Ini F inverse. Wow, Yao D1 also here. Very good. F inverse membawa Y pergi ke X. Okay, so tolong tulis we know that. So I'm covering the example in your lecture note. Okay, so here kita tahu log 3 2x tambah 1 sama dengan Y. Okay, then I tukar dia kepada bentuk indeks mah. So 3 tanduk dengan Y. So kita ada 2x tambah 1 equal to 3 power Y. And then 2x is equal to 3 power y minus 1. X is equal to 1 over 2, 3 power y minus 1. Hope you all clear up until there. Dan sekarang saya boleh menggunakan my second information untuk menggantikan x dengan f inverse y. So 1 over 2, 3 power y. And kita mau tukar dia kepada X. So, guna any method pun, memang kamu dapat jawapan yang sama. Okay. Siapa dapat ini? Saya dapat sir. Very good. Wafi, bagus. Syauqi, Syafiq semua ada di sini ke? Syauqi, Syafiq. Okay, very good. Bagus. Alright. Okay, so now I got my F inverse already. Okay, Syauqi, terima kasih respon. Syafiq mana Syafiq? Ada sir, ada. Adli ada, Adli. Ada. Durani ada, Durani. Ada sir. Mana dia? Oh, ada. Okay. Alright, checking checking. Spot check. Tiba-tiba punya. Okay. So sekarang kita mau pergi sketch dia. Macam saya sudah bagi tahu dekat you. Okay, kita selalu pilih function yang kita comfortable lah. Kalau dia kata sketch F and F inverse on the same axis, macam you tengok dekat sini. Kita satu ada log.
Lagi satu kita ada yang exponent. So kita tengok yang mana tenang sikit lah, tenang sikit untuk kita draw. Okay, macam kalau saya jadi kamu, maybe I think I might go for log lah. I might go for log. Because saya tengok log bentuk dia macam a bit calm sikit. You suruh lukis itu graph, then we think how we want to go and draw the inverse. Okay, so yang ni okay kan? Tak ada masalah kan? Okay, kita mau pergi draw the fx dulu. Okay, want to draw the fx dulu. Okay, I give you 1 minute, tolong draw the fx for me. Ini fx. So dia adalah log base 3, you know the trick. Kita mesti mau tukar dia kepada ln. Tolong tukar, lukis itu graph. Then kita akan draw itu f inverse sama-sama. Please do it. I wait for you. Nanti dekat-dekat exam maybe I will do lah late night class macam ini. Maybe kalau you balik rumah pun, after you sudah socialize, you tak percaya tengok saya punya YouTube channel lah, 11.30 ada. Ada pergi sampai pukul 1 pagi dah. Okay, I think that is the active time of students. Okay, mau buat pukul 9, you mau pergi dinner kan. Tak mau kacau. You punya family time lah. Saya rasa pukul 10 lebih, your parents sudah mau tidur kan. Okay, time itu you mau study, they understand mah. Okay, so I waiting for you to draw your log graph first. Last example, make sure you give your best. So you should be getting 0.91 ln 2x plus 1. Okay, so that is what you should be getting. Okay, how many of you sudah dapat itu ln punya graph? Angkat tangan. Okay, Nurul Munira sudah dapat, Joey, Hang, very good, Andrew. Okay, good. Okay, Hong. Alright, bagus. Terima kasih. Okay, so dekat sini macam biasalah, domain 2x plus 1 greater than 0, x greater than negative 1 over 2. Then A, asymptote x equal to negative 1 over 2. Then I want to go and find my y-intercept. So my y-intercept dekat sini kita ada value kan? Y-intercept dia apa? Y-intercept is 0, isn't it? Betul? Tak nampak because this thing is covering, right? Y-intercept is 0, betul ke? Betul. Betul kan? Y-intercept dia dapat 0 kan? Okay, lepas tu shape dia, I will take the right side. Correct tak? Okay. Alright, so if you go and tengok, your graph should be something, saya. Why y-intercept is 0 I confused at Bukan that. y-intercept is, kenapa y-intercept is 0? Y-intercept is when x is 0 mah. So you akan gantikan x kamu kosong dekat sini. Kosong darab 2 is kosong. Kosong tambah 1, 1. Ln 1 is 0. What is point is 0? 19 nak buat apa? 0 times with 0.91 mesti 0 kan? Oh yeah, okay, thank you.
Get it? You play with me, ah? No. I'm truly asking. Okay. I cannot differentiate you playing and you asking. Okay. So sekarang X equal to -1/2. X equal -1/2. I really need space. Saya kena padam a few things here. Okay, so saya perlukan satu space yang besar. Okay. So dekat sini X equal to -1/2 is here. Then dia potong dekat 0. So your graph will be something like this. Correct nak? Siapa dapat begini? Saya dapat sir. Okay, good. Okay. So now what we going to do? We're going to go and find the inverse graph. The inverse graph. Okay, untuk mendapatkan inverse graph ini, what we need is we need to go and do the reflection line. Okay, reflection line itu by now you already know it is y equal to x lah. Okay, so you mesti mau lukis you punya garis y sama dengan x. So y sama dengan x, garis dia dekat sini. Okay, so this is your line y equal to x. And now you have to understand the property of reflection. The reflection adalah y akan menjadi x, x akan menjadi y. So dekat sini kamu ada x equal to -1/2 mah. So x equal to -1/2 bila you reflect on the line y equal to x, you should be getting y equal to -1/2. So kalau kamu tengok dekat sini, okay, this is your -1/2 mah. So you belok, this is -1/2. So these three lines should be intersecting with one another at a point here. I hope you are clear about that. Boleh faham ke ni? X sama dengan -1/2, kamu reflect on the line y sama dengan x, you patut dapat y sama dengan -1/2. Boleh faham? Boleh. Boleh. Alright, terima kasih beri saya respon dan bersemangat. Okay, so please take note, F punya asymptote adalah x equal to -1/2. F punya asymptote adalah x equal to -1/2. Maksudnya, y sama dengan -1/2 should be the asymptote untuk inverse. Should be the asymptote of inverse, meaning to say inverse yang tak boleh sentuh, y sama dengan -1/2. Benda ni kamu kena take note sebelum kamu lukis lah. Okay, supaya kita tidak terpotong. And please take note, they are looking for the symmetry. So when you lipat, you're going to be getting something like this. Masih lagi akan potong dekat kosong, mendekati like that. Because it is the asymptote mah, so dia kena mendekati. Okay, so this will be your F inverse. Are you all clear? Clear. Alright, okay. Saya buka pada soalan tentang graf ini. Ada soalan. Okay, just one comment I want to say lah. Maybe some of you ada lukis dia pergi atas. Pergi atas sikit. Okay. Ada yang lukis tidak pergi atas. Yang mana betul? Maybe some of you might have this kind of question. Dua-dua pun diterima. You jangan risau. Kenapa? Ini adalah sketching. Ini bukan plotting. So, asalkan shape kamu tu ada, it is good enough already. Okay, I hope you are clear about that. Okay, maybe ada yang mempunyai persoalan macam tapi you malu nak tanya, so saya jelaskan kepada kamu lah. Alright? Okay. Saya buka kepada soalan. I give you 1 minute. Kalau you ada soalan boleh tanya. Apa-apa soalan berkaitan dengan sketching. Kalau you tengok hari ni, we focus on sketching. I hope through this 1 hour yang kita bersama ini, at least you earn something lah. And saya harap kamu tidak tutup you punya matematik, ambil break sekejap, then maybe you cuba sketch balik graf yang kita tengok lah. That means you challenge yourself. Is it possible you boleh buat under pressure? Maybe you letak 15 minit, you list out the function yang kita tengok tadi. 15 minit, berapa banyak you boleh sketch? Cuba buat benda macam ni. You betul-betul boleh sketch tanpa melihat. Cuba. Maybe tonight
you just doing this lah. Sometimes you tak ada mood nak study kan. Dengar lagu, buat sketching. Okay. Ada soalan boleh tanya? Sir, saya ada message tentang lukisan saya. Adakah boleh diterima? You message dekat mana? Telegram ke WhatsApp? WhatsApp. Sekejap. Kalau macam ni, adakah boleh? Boleh mah. Shape you sama macam apa yang saya lukis mah. Okay? Shape you Thank you, sama sir. dengan apa yang saya lukis. Okay. Alright, if tiada apa-apa, okay, enjoy your Saturday night. Okay. Enjoy your Sunday. Okay, I hope you will be better. And jangan lupa kita ada test pada 14 hari bulan 8, chapter 1, chapter 2, chapter 5. Okay, I'll be returning your paper. Sudah tanda. Tadi petang I duduk, I tanda. Nah. Sir, Yes. chapter 5 until what point? Everything. 5 point. Everything ah. Ayo. Okay ah. Alright, okay. Guys, see you. Thank you very much. Good night. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Take care. Thank you, sir. Bye, sir. Bye. Good night, sir. Good night. 6, 7. Bye. 6. Batch 6, 7 kan korang. Bye-bye. Thank you, sir. Bye. 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 Thank you, sir. Bye. Bye guys. Good night.